دما خوش به برنامه دری دن دجاره کدن ام بهورنه میوان ما ایرو سلیمان چفیک خودی و برپرسیار گشتی کوواران و بهاره تو بخیر هاتی برنامه بری گوام دست به نو بهاره و پرسی خویی سروی بکن یعنی شخواف دمک دو دریج دما سلیمان چفیک تی گوتن هما راست نو بهار تی بیرامرو لیم تخص دست به که چند پرسی درباره جنانگاریات بکم تنها لإسطنبول دجیلی بریوی يعني بخواج كردستان كدريش دايك بويش كدريش كي جا هريمي ابخوام اسيخا ام كوچرن طبي ام يعني بشكل مال بطا بلا بلا ام بيشنش عاليه وكيفه عاليه على جمرفي هنا عاليه رحايا هنا عاليه ديار بكري هنا بخواز كندكي تشيرموغا ديار بكري هاتمه دنياي حتى نده ساليا خلوي گندي مامه ايش گندي ملوي دري ابايا مرفي هنا هفته و چهارا ام چونه مردینی هفته و چهارا سال حتی زن هفته و چهارا ام چونه مردینی مبدأ دبستانی کرد دبستان حتی آنی ام بیشن یا دست بیکی و ناوین و لیسه ویداری مخلاص کرد و پشتیه هشته و چهارا هشته پنجاه فرد از هاتم استانبولی مکتب دبستانا ام بیشن روزنامه‌گری مخندیه و هون مالباتی هاتن استانبولی نه از شخصی خواهتم مالبات من حال آمدیه ویداری دیجن yani em 15 سال مردینی من tabii navenda مردینی da ve çağı em beşin piştiveji az hatım İstanbul'e ben تل استانبول چه خوند تاچ emir roznamevani خوندی mal dibistana zaningah Marmara'da roznamegeri خوندیه navbera hafte و هشته و پنجاه و هشته و نهادا و piştive em beşin İstanbul'e azmame پشتی گوت استانبول ما و تا روزنامه‌گری خوند تا دست بکار روزنامه‌گری کر یانجی تا جیانا تبدو دی چاوا در باز دما ما روزنامه‌گری خوند tabii ما وک مجبوری ما ستاج د TRT da am bejin din roznama da me em çün hatin yani bir şekli vek kari roznamehgeri yani bil fiil az nakhabetim ama yani em çün hatin me roznama u em bejin TRT da ve çağı mecburi bu zaten vek staj meçe dikir piştiye em bejin yani ve navberi da salaki 2 sal derbas bun leşkeri kir pişt leşkeri ji em mebdesn buhari kiriye چه هشت گوت یعنی درباسی روزنامه‌گری‌ها کردی به مثلا تزانه لترکیه کردی قد خبو نخاسم کردیان ویسکی ولو يعني دبا هر قالك كساد زاني بكرمانجي با خفن بكردي لي تشاوب سر كرديان ويسكي بابو ولا tabii dema yani mexwazani nizani lemevdîlê jî wexta em zarok biçûk bûn jî alaqa me ser kurdbûniyê hebû yani eweke tiştekî fitrî em bêjin yani me jî însanê xwe ji gelê xwe însanê xwe hez dikir em nivê wextê da jî meraqa min li ser kurdî û li ser kurda yani zarokiyê ve hebû dema dibistan me vê derê zanîngeha dixwend jî yani nav saliyê berê salê nodî kurdî qede hebû tabii fakat kütüphane salih haftayı da salih haşti haftayı da çend kitabı Kürdi hatun çap kirin de kütüphane İstanbul'da da habun mevana peyda dikirin melçu duxandin ya merak amel ser Kürdi habu metneki Kürdi habana qasede Kürdi habana megudari dikirin em bejin ew tiştana bala me gelek dikşandin pişti hazam nesdu nodu yeke yani demak me zanige xalas kir Türkiye qadaxal ser Kürdi rabu devra özalda madde ki bu madde da yani qadaxa Kürdi hatu qadaxa kirin özel ev madde rakir yani 3713 maddeki usahiye pişti hazar neslu nodu yeki em bejin ev qadaxaya ser Kürdi rabu şunda ve çağı em bejin Türkiye ve şanın Kürdi derketin dest bekirin em bejin rozname kovar ve kovar taybeti kovar ve şanhane Kürdi avabun ماشي دوی دمه دا tabii nubhar avakir yani nodu dünyada نفساندنا بكردي روزنامه‌گری‌ها بكردي يعني قد خاطرنا سر كردي جي هاتبو راكرن تچاوا دست بفي كاريكر تچاوا دست بيكر نها tabii vek mu bu yani merak amel ser Kürdi gelek bu em bejin metni Kürdi nefsandine Kürdi med kütüphane da canla peyda dikir em bejin kitabın Bozaslan hebun mesela em bejin memuzcin ve elfaba ve şeref amet keçi Türkiye bu ne kitabı usak Kürdi salih haftayı da çap bun navbera haftayı haştayı da ama tabii mehenek jê xwendibûn hinek me mezekirû ve elfaba Kurdî heye me jê hebû tabii fakat em bêjin weke zimanzan em bêjin weke em bêjin vê zimanî
به هر آوای مره بکار بینیم وی ترجی نبو یعنی دست بکامه yani em bêjin ev weşanxane û kovar û vî xebatê me bi şeklekî ji me re bûne mekteb yani birastî yani em bêjin mesela destpêka nûbarê da yani însanê ku di nav nûbarê de dest bi xebatê kirine ti kesî em bêjin weke bi awakî gelek pispor Kurdî dizanî nebû yani me zanî û neme tenê yani piyasa Kurdî zaten wisa bû yani mesela niha tiştek ez bêjim di salê nodî da carna metnekî me re rast dikir me jin ka pirs dikir wan ji me pirs dikir me nav hev da konsensus çê dikir me metnê xwe wisa rast dikirin yani wan salan da gelek insan hebûn ku mesela bêjin Kurdî baş nizanî ama îro buna pisporê Kurdî yani metnekî Kurdî de nîşanî wan bida wê çaxê gota ka vî metnî ji me re rast bike ewana ne zêde bûn yani çend heb insan hebûn di piyasa Kurdî de me re dikare bêje fakat îro ez dibînim ku mesela bi seda kes insan hene ku ser Kurdî vebûne ziman pêşta birine gramerê zanin em bêjin hevû di rexne dikin kêmasiyê hevû dibînin yani gelek yani vasalên dawîn da bi taybetî Kurdî nav hinek nifşê ku ser Kurdî alaqedar dibe yani bi taybetî ji em bêjin ev nifşa ji hezarî yeke ji 10,000 20,000 yeke çi be nizanim rakama wê yani mesela bibêjin bi Kurdî îro belkî yani mesela xwendevanê Kurdî belkî 5,000 10,000 20,000 insan heye li Tirkiye nav wana da mesela me dikare bi sedî 20 wan yani Kurdî baş dizane Kurdî em bêjin dinivîne dixwîne rexne dike kêmasiyê hevû dibînin yani nav gel de em bêjin zimanê Kurdî zêde belkî bi awakî ilmî belav nebû fakat nav wî însanê ku nifşê ku ser Kurdî dixebin te gelek pêş diketiye wa sala da jî wisa em jî me jî zêde Kurdiya me em bêjin zêde baş nebû bi rastî yani çawa baş nebû wekî îro nebû yani nûbahar ji me re bû mekteb ji me tevara bû mekteb yani însanê ku em bêjin nûbarê da xebitî nûbarê da nivîsîn ji me tevara bi şeklekî wazîfa me mektebê dîtiye Ez dixwazim hinekî te bi hûrgiliyan yani bersiva vê pirsê bide dema qedexekirina ji ser Kurdî rabû hûn jî wek ji bo kovaran û biharê hûn derxin hûn çend kes bûn ve çawa serî lê da ev mesela hanê ji destpêkê de çawa bû dikare hinekî vê meselê zelal bike yani tabii kovara me di meha cotmehê nû du dudiya da derketî yani çiriya pêşin nehza nes nû du dudiya derketiye fakat weşanxana me heft mehberê wê ava bûye yani weşanxane adarê da ava bûye yani navbera adar û cotmehê da şeş heft me heye me pêşî bi kitêba dest pê kirin me sê heft kitêbê biçûk çap kirin çend kitêb bûn ewana bergerên Bediüzzeman bûn yani me re Saîdê Kurdî bûn sê heft kitêbî me çap kirin wê navberê da kitêbê de me çap kirin piştî wê me heza û nesûn nû du dudiya da dest bi ewkê kir dest bi kovara nûbarê kir berpisyarê me giştî wê demê sebaqara bû ez jî berpisyarê nivîsara bûm hevalekî din xwediyê wê bû paşê em bêjin hinek heval çûn ew bûn wê demê berpisyarî ser mema yani yani destpêkê da heza nesûn nû du dudiya da me miracatî emniyetê kirdi emniyetê wê çaxê miracat dibû niha em bêjin wek em ên niha piştîkî Tirkiye merin êdî wexta dest bi kovarê dike naş ji emniyetê îznê nasîne wê çaxî ji emniyetê merv îznê nistan û gelek zehmet bû tabii wextê gelek belge dixwastin gelek tiştê ew dixwastin formalîtê wê zêde bûn me çû miracatê wan kir me got em kovarek wisa dixwazin em derxin hemî belge çend cara bi şexsen ez çend cara çûme gayret tebû wê çaxê evalê berê dizanin wê çaxê gayret tebe jîkî gelek zehmet bû çalîye wê yani çûn hatina me re biçe wê dene me jê me ra xof dikir di vê noqtê da ez çend cara ji min belge xwastin ez bîzat çend cara çûme hatim wê çaxê me miracat kir tabii ewana jî zêde salê ewkê da zextê dan ser me çûn hatinê wan hebûn pirs dikirin eva çi ye çima kovar nehat kovar çima ve ji me ra neşandî falan yani wê çaxê em bêjin me piştî ev qedexe rabû weşanxane ava bû pêşiye piştî weşanxanê jî ewk kovarek mehane bû du mehane bû yan jî her sê meha carekê bû we biryara derxistina kovareke çawa girt me kovarek mehane me biryara wêstan kovar zaten hetanî 8-9 sala em bêjin weke mehane derket piştî wê em bêjin teqrîben 2 sala me navber dayê û pêvê me kire sê mehar carekê û heta niha jî sê mehar 10,000 pêve sê mehar carekê diweşe wê çaxê kovara rewşenê jî li Stenbolê derdiket û kovarên Kurdî wek dizanî yanî divê der û dorên hebana hetanî got piştgiriya wê dikirin hetanî got karîbana sernigê xwe bisekin yani tê bîra min jî salê notî wextê got hatim Stenbolê carekê min xwest ez bêm cem we kovarê
ام هاتن دوی دری گوتن گو سولا خدین يعني من جي نزاني بوكا مسألة شي دوابو ام بيسول درباس من جمر قوتن قو هناك ل هندر لميشت كنج بروي دويت بيسول درباس به وها خيابو قدر دورن ديني اولدار يعني بدو كوفاري دانو بشت قرياوي دكن تشي دكاري السيرفي مسألة بيجي بل طبيعي يعني تركيا ذات مرف دست بكوفارا كي اميج وشانا كردي بك يعني بش نرى دردورك نبا قالك زحمته يعني الثاني يا مرف قالك زيادة الدولة من بمري هر ما هي فينانسا بك وتشتي خباتي وا يا جي مرف مجبور انك انساني اوي في خباتي وكا لوجيستيك اوي دستك بدني يعني ام بيجن لي خلي در كيفن بلا بكن بفروشن ام بيجن يعني دستك بدنا خباتي وها ايماجي طبي دردورك ما هي طبي يعني ابالك ام بيجن دست حتى انها بشكري انا خبات انو بهاري انا ابانا جي قلم بريجي ام بيجن دردوري طلبه بدي زمانا يعني ملا سعيده كردينا وفي تارزي ام بيجن هم بلاف كرنا هم فروتنا هم جي اللي قيدر كفتنا يعني وقت جماعه زهراي مر بيجا وحتى نهاجي او دستكا يعني بشكل كي ام بيجن دوام دك يعني او كيف قد نوبهار وك خباتك حتى انها هاتيه كرن يعني دبن باني جامعات وفراكسيون هذا نما يعني نوبهار وك خا ام بيجن خسر خباتك خا دوام كري حتى انها يعني فيا ذاتا انساني دوباره وقت تقدر دستي خد مين فيا ذاتا ام بيجن يلو قالك انساني جهجي قالك جدار دورا يعني نحو جي انساني ام بيجن دين داربن ذاتا مقاله مرف نفيسي كن دوباره دا دخينا دوانا دا جي قالك انساني ام بيج على قوان بجماعته باسلامي تنبجي او جد دوباره دا نفسين يعني دوباره خباتك وخسر هاتي حتى انها يعني هر تشقاس ام بيجن جدار دورا وبلي باش كتري هات بكيره على قابي هبه وانا هبنشي وكي خباتي خا ام بيجن تشتكي كريا يعني خباتك خساره يعني نكارم بيجن افدر دفردا دنسين وافدر فكري فيدري دفردا تين غوتن وكي تشتي ناين غوتن البته برانسيبي ما هنا البته ام بيجن تشتكي ام عاجبين ام تشتكي ام بيجن فكره كما هي نيرينك ما هي لو دردورا وين نيريني بحمي جروبي كردارا بحمياره يعني قد فقناق النابراوان بحمياره جيت كلي مقالك باشن ام تشيناتني ما هنا او تين دشن ام تنتين او نباري داد نسين ويعني تشتك خباتك ما يوسع هي يعني هرشقاس ام بيجن جيكي ام هاتم جي اف بروجي نوبهاري هناكي يعني مروف دكاري بيج دو آلية هن جالي كيده وخواست هون كوفاروانية يعني جي روجنامجرية كبروفيسيونيل بكن وجالية دن فجي درو دورن اولدار يعني جي ديني بدو كوفاري دون وتشاوا دكاري بو هر دو آلي ولو تف راغرتانا يعني وآليك نكرا قربانا آلية دن يعني حتى انها ذاتا اگر مرف كوفاري خشيك باش مرف لي بنا ذاتا ابا فيا راح ببينا حتى انها ام بيجن كسكي لسلمه باندور نكليه بين النقطه ده يعني ام بيجن حتى انها يعني 26 سنه اسفكاري لكن حتى انها ام بيجن يعني كسكي جارك دي جاره بلكي مثلا مرف بيجي او ام بيا وصا بيجن فلان تشتكي بيجن وصا جارنا دليل نافف عملي مناقشه دك حوالي ام بيجن نجدر دورك بيجي يعني حوالي تي جدار دورك دمجي جانا فيري خنيل تدكي جاب ناد بيجا واش ما بايت واكي تواكي فما يعني نعلح نحو شيء الجي دار دورك به تجاري لسرما وتشينويه تجاري يعني قد عليا وكذا ام بيجن اميت دوسيات تشيكن اميت نفيسا بنفسينن امي كي بنفسينا امي كينا نفسينا حتى انها تشتك بصال لسرما تشينويه تماما براستي حقيقه بيا صاميل بيجم نوباري دا تماما او كاوي ما تثبيت كريه يعني كسكي وصل لسرما بيجك في تشتي واتش ما قوتي واتش ما نقوتي تشتي قصه تنيا ذاتا ام حساسيتي هفالي خواجي ديزانن يعني ام تشتي خواجي ام زان ابجي چونكي ام بيجي امجي جبل در دوري هاتنا يعني بيجي تشتي كو ام بيجن ابي تبيش از نابيجن ابي تشتي كو ابي مثلا بيجي در دورك بيشنا نابيجن نكم بيجي انسان بيجي متني نيشنا از بخا فكره مثلا نوبهاري دا ام بيجم ام غير فلان در دوري جنيشن يعني او در دوري كنا هفالي ما يجي نب مرا يجي ام بابرا رانا امرونا بنجي جابندا دبرسفا خودت بحثا جماعتي كرسر درو دورين جو بشتكريا كوفاري دكرونو دما جماعات جتي غوتن هنكي يعني جهيلا كسين وك مفد مثلا پر شیروه جوی گوتن رهنه گلو ریخستنن نریخستنن پارتین در اف در دور چنیه کار هنه کی به مسئله زلال بکه يعني طبعا افدر دور نوك بارتينا يعني اميجي وقت ناوي جماعات اشتي قلتن طبعا هنك انسان يدنجي تبيلا ملف نبي تارز يعني بيجي مثلا يرو انسان شوبا بدي زمان مال سعيد كردي شوبين لتركيا يعني رياوي دا دشن
ام بيجن تقريبا دورا 15 غروب هنا يعني نوا غروب هذا هن جروب كردا هنا يعني كردي مثلا يعني حساسيه ايواني كردي هنا لسر كردي تخاصم مخابتن ام بيجن مثلا كردي بسالاتين زمان بالناف وانسان هذا ام بيجن برجارا يعني قالك زحمتي ازيدتي تنجبر كفا مثلا انينا روجافي تارسكي وسا يعني وقت جماعه ام بيجن طبي نب تارجي طريقتي يعني نب تارجي بارتي يجي يعني وتارجي ام بيجن هبود ناس كنتينا جنب وقت كوملا غروب ام بيجن يعني بيتارجي يعني دردور مرف معنا كردي مرف بيجا وقت دردور مرف حسبين او دردور ام بيجن هبود ناس كن شوي ناتني وان هنا تين جنها جانا ام بيجن المساله هذا صعوبات موبات هذا كن بيتارجي مرف قرفين بك طبعا نب تارجي بارتي يعني بنا بارتي تشتكتنا يا ريخستني كو ام بيجن ناف كردا هني تدي كردا ام بيجن نبي تارجيه يعني تكليوان اسنكترن تكليوان بيتر ام بيجن يعني هنت جهن تشترى مسامحه كارن هنت تشتا حتى كارن قبول بكن يعني وكا كان بيجن بشدة تشتكت بيجي تي في بكي وهركس بجبون ويتشتي بك نت ما بتارجي وهي يعني ام بيجن حوالتيا وان او كوان بافرا هي فقط تكلي هن تشترى دبك جهود جهيجي بفكرن وبتشتي خوجي نافف تاع ديفيجن ذاتا ديفيجن مثلا دبي فكري لا از بشتاري تناوم يا جينا نمجبور حمي دستك بدنا بارتيكي بارتيك دستك بارتيكي بكن تشتك بساجتني يعني اب دردورك ام ارد بي از ديفيجن بوسايا ايجار جبرك بوسايا مرف كاري خوان ما حتى انها برحتي كريه يعني بين النقطه ده يعني كسكي ام بيجو صا بزوري زخت او بيجو هني تشتي بكنو وفات شتام بعد خوازن تشتي وسان يعني ذاتا ام جي جبركو فا حساسيه زانن حتى انها مثلا حواليكو ام بيجن حوالتيات هذاك مرف بقولتنا او مرف كني خوجي وانا نايشي نساتنا ام جبانا جي ام دقات كنت النقطه تشتكي تنجي هي مساله اب اگر ام بيجن بتخسر الناس بكم شما يعني تايبتيه بديع الزمان سعيده ملا سعيده كرديان جي نورسي وغو تيغوتن تايبتيه وي تشي يعني تايبتيه مساله قالك ايجو فكراوي تشوبينن هناك علاقة هناك دور علاقة كردايتية بتنا يعني لفيدري هناك تايبتية وشيء از بيوا درو دور بكار درو دور إنه بهارة مثلا تايبتية قالوا كردواري وش كسيدن جدا دك الزمان كردي يانجي مثلا جولو كورتره يعني طبيعي ام بيجن جبركو ام بدوي زمان كردستاني دركتيه ام بيجن حطاني حضرنا نسبه 25 كردستاني مايا قالك جارا چياتي اسطنبول دوله عثماني دا طلبه ام بيجي حقي كردا كديه بج سلطان عبد الحميد وش دوله عثماني في مجال دا قالك ام بيجي مقاليوي هنا ونفساندني هنا وقالك دردوري كرتراوي شاغي تكليوي هنا بيشتكو سردان الشيخ سعيد افندي ام بيجي 25 بيفا ويسترغني ولاتي روجافات يعني روجافات كن حزان نسوس شيسي دا وفات ك 35 ساله قد نكار فكر ولاتي خويا ناوي 35 ساله دا ام بيجي تم كنترول لا ويا دردوراوي دا ام بيجي تم تعقيبات دا ويا ياد حبسي دا ويا ياد محكمه دا ويا يعني تجاري مرن كار بيجي كي بعد زمان 35 ساله راح تصاب او كده مايا يعني اگر تجيكي ما باجي تبت او تعقيب كرنا دفين نقطه دا بعد زمان مر حياته مزادك جياناوي مزادك انساني كو ام بيجي تيرا رابونا رونشتنا بعد زمان دوله ديتيه مثلا دوله عبد الحميد تيتيه استبطاله دوله مشروطيه ديتيه دوله جمهوريه ديتيه دوله ام بيجي بارتيتيه جمهوريه تركيا ديتيه ده هر دوله دا هلوستك نشان دايه هر هلوستك بي ام بيجي مرض بيقاي جي انسانك جدال كيف نوسا يا اساس او يك انسانه يعني بفكر ام بيجي زفستاني بالطول خو كريا ام بيجي هاويني او تشتاش خو درختيه يعني مرض قال وصاب بفكره يعني لقور روشي ولقور دمي هلوستك نشان دايه ايجار جبالكو زياده كوره ام بيجي زياده دوره جيايه او كريا دقالك انسان هر انسان كي عالي كي مش قرا قلتيه جبر في عندك تشنيوي مثلا بيجن takipçi yani ki riyavi dadmeşin takriben banza cemaata ziletir hene mesela emme tabi bedi zaman mesela kulliji embejin devri peşi da pir aniye zaman yani bir varidat makalevi beline zaten ev fikra xwe digal ku 35 sala embejin sürgünü damaya 35 sala ev kedaji merv can hayata bizedike de makalevi da merv bir fikra wiya beriji cana dibine hatta gelek cana dibine تمزت كي جانا دره دما خويا بري دما خويا بري داد بي واتشتام وسا غوتو اجارك تدبيشم دبيشه تشتي وسا هنا يعني مر خويا كي جبي فكره خو ام بيجن وي صالي بري داد غوت دفجي برنادايا
İcar imam tabi Türkiye sistema embêjin Cumhuriyet ava bu inkara Kurda bu inkara zamanı Kurdi bu hebuna Kurda inkar kirin zulm û taade û zextê mezin li Kurda hatin kirin dinma avaya vê zilmê embêjî vî inkara asimilasyona ku nav insana da dibû li ser Müslümana jî li ser Nurciya jî li ser Telebê bedî zaman jî tesîrek zêde kir yani embêjin ew insanan jî bi çavê rejîmê bi gotinê rejîmê hereket kirin avaya jî tabi gelek insan aciz kirin yani embêjin xusûsen taybetî Kurdê ku di nav embêjin cemaatên bedî zaman da diman ew tiştê ku inkara ku Kurda hat kirin wana jî ew red dikirin embêjin bedî zaman ji ku derê hatiye ew bile nedigotin yani digotin embêjin mesela dixwestin ku bedî zaman insanekî mesela ji wî Tekiliya Kurdistanê bi Kurda tune ji Kurdbûniyê qutkin ji Kurda qutkin em ziman qutkin tiştek wisa bû tabii yani bedî zaman divê noktê de em jî îtiraz bûne yani bedî zaman vatiştana jî anîne zaman yani erê bedî zaman insanekî pir alî gelek tiştê wî ew kene divan nokteda meriv dikare yani bibêje ki bedî zaman ew mesela Kurda heta mir naxweşî bi şeklekî tim û tim aniye rojevê yani ji dewra Menderes re bayar ra salê 1905 de mektubekî nivîsîne nameyekî nivîsîne meriv dibîne dibana da ew fikra wî heye Belê di pêvajoya nûbiharê de te behsa 2 sal ji rawestandinê kir yani hinekî ew navbera hanê çima we dayên çima sekinîn yani wê demê tabii niha em bêjin nûbihar weke kovar em bêjin her çiqas yani em bêjin weke em bêjin yani derdorek wî hebe jî ev derdora wî derdoreki dewlemend ne yani bi rastî jî gelekî wê em bêjin telebene însanî em bêjin yani ticarê ew tune ne divê noktê de em bêjin salê 2010 de krîzeke li Tirkiyeyê dest pê kir yani krîzekê aboriyê dest pê kir ew derdtema divê demê de gelek şîrketa îflas kirin nikaribûn ticareta xwe bimeşînin ev vê krîzê li nûbiharê jî tesîr kir yani 2010 de wê navberê da me weke kovar me dernexist vê demê yani ji krîza dewra çîler da ve krîzek aboriyê hebû me jî wê çaxê 2 sala me weşana xwe rawestand û piştî wê heta niha dewam dike yani heta niha ya nûbihar yani em bêjin ji derdorekî ku em bêjin mesela em bêjin belediyê welatiyê Kurdistanê em bêjin başûr ji dewleta Tirkiyê wezareta çandî heta niha me ti alîkarî nestandiye tamamen bi ser imkanê xwe me heta niha ev kara meşandiye ev jî tabii zehmet e wa sala da bêtir zehmet yani û çend daneyan çend nusxeyan çap dikin belav dikin wala niha wa salên dawîn em 6-7 cana 8 em çap dikin yani em bêjin ji şeşa kêmtir nabe yani berê çawa bû niha çawayê destpêkê da salê norî da me jimarê xwe jimara ebûl 5000 çap kir jimara pêwê 4000 me çap kir jimarê din me 3000 çap kir hat demê heta 1000 me çap dikir piştî ku me dest bi sê meha carekî dest pê kir em bêjin 2000 pêve ji 5000 da neketiye me 5000 çap kiriye û heta niha jî 5000 kêmtir ne em niha 6-7 em çap dikin yani havînê hezarekî dal dikeve zivistanê em bêjin hezarekî zêde em çap dikin wî tartî yani ji şeşa kêmtir em çap nakin yani yani ev dora 23 salin di kovarê de hema dikarî ji hejmar bi hejmar tê di nivîsîne û wiha dema got em yani ji bo bernamê jî me xwestim te bikin mêvan yekem tiştê guhat bala min yani pirsek bi vî rengî û gelo çima heta niha mesela pirtûkek wî wek 23 sal ji kovarvaniyê yan jî rojnamegeriyê tuneyê tu heta niha tunebûna mesela berhemek çapkirî heger berhevkirina gotara bajî niha zêdî cildekî niha derketival cem te çima tiştekî wiha te nekir belê de wala nivîsê xwe jî ez berhev bikim ew kitêbek jî derkeve tabii tabii yani eva tabii rewşa min tabii piçekî zehmet e alî weşangeriyê da ez karê kovarê ez tamamen wexta xwe her tiştê xwe me kovar û weşanî Kurdî weşanî me yani weşanî nûbarê em gelek pirtûka çap dikin û kovarê jî tabii sê meha carekî yani derdixin hemî wexta min van derbas dibe ez kovarê meşgûl dibim û kitêbê ku tên ewan dixwînim rast dikim redakta wan dikin em ji çapê re amade dikin tamamî wexta min ji van re derbas dibe kitêbê her kesî ji war amade dikin çap dikilêt ji bo xwe dema te yani projeyê me hene mêciyê me da tabii ez dixwazim
هن تشتا بنفسينا من تشتهنك مثلا سر بخابتم سن مجال هنا واز باور مجي از بخابتم از تشتي باشي بكم يعني شو او مجالك واز بفكر منها مثلا سر نهات يا خابتاندن ومجي مداش هي واز مجال ما مجال هذا زانم وساز باورم وفقط من فرصه نادي كفرصه هبه يعني روجك يك جمره بيجا اما تبي كاري وكان ما هذا سر مجالي بخابتا زي دوام مجال تقول مجار لي وقت منك تكاري از دوام مجال لا از تلخم كورناي لا او مجال انا من او كرنا ها نوت موتال نسيت مجال ما طبيعي ناخذ نقارن بخابتهم يعني جالي وكيف يعني حتى انا نباري دا ومشان خانه كما يده هي كانت الشقلاري وانا دا تقريبا دورا سدو كل كتاب ما تشاب كرنا سدو بيستنا سدو سيز مار ما كوفار تشاب كليه فقط ما هي كتابه كي نلبسيه طبعا برسك دنجي هبو يعني اف مثلا دما مرو للروجنموانين ايغو بكردي کار کرن دنریانجی کسی گو به زمان کردی و مجوله گله کی کم روزنامه‌وان تین دیتن گو کار روزنامه‌گری کرن بگو يعني سريل ادبيات بدنياجي بري خو بدن نفساندنا رومانيان تشيروكيان هلبستيان وها جبوتا مثلا تشاو روجكي روجا نكت بالاتت يعني بري خو بد ادبيات تشتكي بنفسينا يعني طبعا افتشت قابليه يعني انسان هركس نقارن بيجن يشخرا خيالات شيكو وتشتادر يعني او تشتكي يعني قالت هنر هذه انسان دا وتشتهبه انسان بنفسينا ادميش مثلا تشيروكا دخلينم رومان دخلينم شيرا هربستا دخلينم يعني كيف عم قالك جواناتي اما ما هركس نقار الشيرو وام بيجي تشيروكو رومانا بنفسينا اف هنركي اف هنرات قالت هذه انسان دا هبه از بقد بيجي مرات ليه وتشتا اما تشتي لي كولوني از دكم يعني اما دواري دا بشكي از كارم تشتا جبرگو تجربه نویسه که پرسید نرد سپیکاوی هلبس هیه چیروک نویسولو روزنامه گرولو لی دمام اف پرستکر یکسر تگوت مدست به يعني در خستنان و بهاری کرد جبر وی هنکی ولو بالا مکشاند وی مسئله بله چاو نفهم نکر مگو دمام رو وی پرسیش که دکه تم دبیجه به هلبس دست بکر و دور چو کار دنکر يعني رومان نویساند یعنی کووار در خستلو لی دما ما پرسشتکر تا یکسر گوت مدست به در خستنا کووارا نو بهاری کرد جبر ویولو بالا مکشاند یعنی گوته بری وی تشتیدن نجربه تنه کاری روزنامه‌گری انج بله کاری روزنامه‌گری مکریم 4 ساله لبدلی طبی خندیه جوی روزنامه‌گری مکریه طبی وقتی امی زاروکیه داد دما بچکیه داد هر انسان تشمش داد نفسینه هر انسان محقق تشتی بیانه فقط امبيشن يعني او تشترى مرف داتينا عاليه كي وزات انا دمع عجمتين هن تشتي وصاد ما حقق انسان يكون امبيشن نفسكاريه بك بشكل كي برياوي جيتن تشتهنا يعني ببي نبي هنا يمشي هبون طبيعي ما انا طبيعي امبيشن شرطي ما زينك امبيشن مرف بيش تابا بيشتك امهات الفيدري يعني ما هنك بيش تابا يعني ولات شرطي ولات قالك زحمه بون يعني اوقات دربا دونزده دوني هاتو كس كي نكاري تشتك بكره يعني الولاد ما نكاري كنت تشتي وشاني كردي تعقيب بكره تلوجي وقد خموجي يعني اميجن بتاواي اميجن راديو ثاني راديو يريواني وبغداد جانا مرات تكاري وقدالي بكره تلفزيون تشكي جيتنا كتاب روزنامه جي ذاتا يعني شرطين الولايات الكردستاني دوا شرطي صالح حشتي دا مران كرت تشتكي بكره ذاتا بشكل اسطنبولي امهات اسطنبولي افاتشتنا پیشیا مبابو يعني مرد كاره اللي باجاري متروبولي ده هناك انسان راح ترت كارن هن تشتابكن والبي بقارن وببينن ما جي وصل شيء بجمرة يعني وك خديو بر برسياري قشتي يعني انه بهاري برسك دبال عم دو يعني جبر ازيك شخوان دوان انه بهاري يعني شوبينم لي من تم لو برسك بفيرنجي دبال عم دو يعني كوفارك وها بريك وبيك درد كفلي تم مروفت كاربي جولو د استكي دولو دردكت يعني خرو بكردي وبفيرنجي هاني حطانها اجوت هر كوفارك مثلا هجر امبيجن كونسبتا كوفارا نو بهاري دماغو اف كوفار در خستيان جي في داوي هجر امبيجن يك دو دوس سي ارمانجي ما افن يانجي كونسبتا ما اف يانجي ام دخوازن في فان خالان دي بروجي خود هنكي بيش ببن و او بلاين هاني تشبن يعني جبو في كوفارج بو
يعني کۆنسپتان و بەهاری چ بوو بێت ڕۆختێ و بەرێ خۆداوی کاری تکارش مەڕە دەستنیشان بکرۆ یەک دۆستێ ئەو يعني دەستپێکی دەماکی نوبهار ئاوا کریە مەژێرە مەسەلا چەند پرەنسیب تاین کردنەتەوە یعنی ئەم بێژن ئەم پێشی دەستپێکی داژی تەباس کرد ئەم دەردوش دەردۆرێکی ئیسلامیتن یعنی ئەم بێژن ینی ئیسلامی تابی ئیسلامیک و ئەم ینی وسا يعني نوبهاري داجي زاتن هون مرد بينا فقط نتشتكي بسام بيجن تندو بش او كننا يعني جهر دليل فكري ديالوج لا فكري مسامعكار هر تشتادا معرف كاره بفرا رابرون بي تارزي باوري كيما هي ام بيجن نوبهاري دا ام يكم تشت مثلا تشتي كل عقيده ما باوريا ما حقارت بك بي تشتي ناوشين يعني نايوش ناش مرا وسا يك تشتوا ادي دياجي مثلا دو تشتن يعني بان بيجن ادي دياجي اگر نویسکی در دوره کردا و پارتی کردا ریختنی کردا رخنه بکه ام بیشن حقارتی لی بکه نویسی بیش کلیجی ام نواشین حتی ناجی من نواشاندنه گلک تشتیوان بیش مثلا یا رادبه یک داویجی یکی ام نویسی بیش کلی نواشینن yani ام سر پرنسیب عمومی تسکنن ام بیشن دبیجه جان ام بیشن فکرکی رخنه بکه برا ناو نبیجه برا تشتکی ایمانه که چه بیجه برا ببیجه yani وقت گروه کی رخنه بکه و حقارتی لی بکه ما نویسا نواشینن و نویسی ام بیشن عقيدة ما ام بيشن حقارتي بك مشكل نواشن وهذا البرنسيب انا حتى انا ما نوباري دا باراستنا زباورم وكي ديجي داسبيكا نوباري امي وكا ردييه يعني ايش او كيرا سيستماك وريجيماك انكار واسيميلاسيون ديك ردييه ام بيشن جي اسلامي در دوري اسلامي دا وكا دنگكي اوكا دنگكي ام بيشن يعني هو مسؤول ديتيا وبربسيار ديتيا اوی دنگی گوتیه که از در دوره کی اسلامی تیم اما از رابم ویتشتی بکم یعنی وکه ما ام بیش محروستک نشان دایا یعنی در کتنا نوباری لهمبری و ظلمه لهمبری و حقیه لهمبری و اسیمیلاسیون انکاری هلوستک اساس در کتنا و ابو او هلوستا پیش روزی دا مخواستیه که ام به زمان کردی ادبیاتک و ام بیشن زمانکی که ام بیشن استاندارد بوی زمانی ام بیشن ادبیاتی ببیشن شعرا ببیشن اسلامی ببیشن باوریا خو بین زمان یعنی اگر کردی ما ام بیشن تشتی پیشروجی دا تشتکی بکن گداریات تشتکی بکن برای زمانی خو گداریا ام بیشن دینی خو و ادبیات خو زمانی خو کلتورا خو بکن وی تارزی یعنی ما خواستیه که ام ادبیاتکی به در دور خدا ام بیشن قطنه به یعنی چونکی هر کس در دور خو خطابه کیده یعنی ام بیشن انك تشتهنا مثلا در دورة فلان بارتي ودر دورة فلان اكيبي وفلان فراكسيوني جهف جينا جانا يعني ام بيجن او انسان يكو لدركتنا نوبهاري خدي دركتنا ونوبهار ام بيجن حتى نهارنا واندا بلا بنا نوبهار تشكل نوبهاري مجدكن يعني نقول نوبهار مرد كهربي بيجي للسر حركتي وان للسر بوتني وان للسر خباط وان وهلوست وان بيشروشي تسيلك تشيدك يعني نهار مثلا قالك انسان هنا ام بيجن وقت نوبهاري تشتكتني بيساندن بينا بالسروان تسيلك بيتشيد بقى افتشتاجي او نفشي كومرم بيجا دويني عم نفشي فلان كوفاري وقت نفش مرف كارم مش نفشك نوبهاري هي يلو بنوبهاري داس بكريا نوبهاري ام بيجن بويا نيفيسكار نيفيسي دركتنا وباشي يجي ام بيجن بنيفيس او انسانك بنيفيسكاريه داس بكريا كتبي بي دركتنا قالك هفالي وصل ناف مدهانه يعني نوبهاري خاصيه كو لهمبري وي انكارو اوكي وقت هلوس دركفو وي زماني محافظه بك وحتى امكاني بهبن وي زماني ناف در دور خو و ناف کردادا و چقا بگیجه کدری بلا بکه بله متخصص پرسا وشان نوبهاری بکن ودوی دما داو یعنی ندوی دما تشخوت بحثا وشان خانه کر گوج دست بکده لدوی دما داویه یعنی و دست به وشان دنا پرتوکان کر دکاره هنه کی سروی مسئله yani jmer zelal bike ka çi hatiye kirin ve çi hin bêkirin وقت دست بكده جيجو يعني نوبهار وشبك وشخانه اداري دا ابابيه يعني حتى نسنول ديادا بيشتكو حشاش حفنا شون دا كوفار دركت وشانغاريا ما كت ريزا دوديا ميجن كوفار دركت بيش فقط واصلين داوين يعني بيشتي 10000 دوديا بيفا جاره دم دست شيم هاجاره كي بالكوفار دست كوفار يكر جويدا مي بيفا ما جراني دا سر برتغالي انها حتى انها امبيجن بنافي هم نافي نوبهاري هم نافي كانت الشقلاري ام دحب وشهانه ام كتيبي خد دخن
تقريبا الرقم اللي زانم مش دورة دو سي تشل كتاب حتى أنا ما حد وش هنا دا ما شاب كرنا بهتر كتابة شلو هن يعني كتابة إيه أدبياتها كلاسيكن إيه كلاسيكن كردين ين شيروفين تايبت منديا برتوكين جوج وشان إنه بهاري دت كيفن تشيه إنها حتى أنها طبي وك كلاسيك وك ريزا فولكلوري ما كتاب شاب كرنا يعني مثلا كلاسيكي ما قالك بأواكي باش أم شاب كن أم بيجن دورة حفظة حيجده حب ما شاب كرنا حتى أنها كان شار بين جديد جدا سيما ده هنا إيه كيفن يعني كلاسيكي كردي أما ناجي أم شاب كن الريزا فولكلوري ده ما هنا كتاب شاب كرنا أم بيجن كتاب الديني جمع قالك عطينا شاب كرنا مثلا بيجن تفسيرك ما شاب كريا 6 جلد هر جلد تقريبا حفظ 6 صيفه تماما كرديه تفسيرها قرآني يعني او تفسيرها جرى يعني فرجر جيننا يعني راست راست بكرديات يعني بيساندم سيداكي من بيسيا يعني ناهيج الحياه يا سيدا نافي شيء ملا محمد الشوشكي يعني تقريبا 5 سال دورة اغلي مدرستي كريا ناس صالي نزيكي نوديه و6 جلد كردي تماما بيسيا ما او تشاب كريا مرياض صالحين كتابك مثلا بيجن 1005 صفحه ما تشاب كريا ام بيجن قال كتابي وصحنا كتابي حجمي خوجي مازن اساس وكدنا ام بيجن كتابي بحرف عربي ام تشاب كن اوجي تقريبا دورة 25 كتاب ما تشاب كنا بزمان كردي بحرف عربي اوجي خطابي مدرسه مدكن يعني مدرسه الولايات ما كردستاني هيجي مدرسه هنا مدرسه هي الدارن شو مدرسه هنا مدرسه كردستاني مدرسه كو مثلا يقولوا ملايين من كردستاني يعني وكا حجركن ام بيجن حتى انها هنا الكردستاني حجري قال لك هو حجري ثقه بلي قال لك طبعا قال لك يعني تشكي بيجم كتابك بحرف عربي تين شابكن هناك جي لاتيني بيتن تفروتن وياش كاس زانه اجنود بهيز قال لك مثلا بيجن اتشكي بيجم مثلا مولودا ملاي باتي از بيجم بمليون هاتي شابكن كاس باورناك حتى انا جرى يكم احمد رامي شابكلي حتى انا السيس دادا بيجن اسطنبولي حتى انها انسان يوان على انسان يكون على قوام بكردي تنابجي شابت كويا يعني بمليون اس بيجم شاب كويا ومباور بكت ما مزي ما بعربي شاب كويا حرف عربي ما لا يزيد ما بحرف عربي شاب كويا ما مولود شاب كويا مثلا مولودك ما تاني تشكليه مولودك ما تشكليه جلده بجلده ما لا كتبيش بهاي يعني ما ملاي باتي از بيجم تشقى مع فروتيا وبلكي 10,000 تقريبا 10,000 مفروتيا حتى باش تكاري هنا كي بحث كتابك لاتيني تفروت لو خشنا تكاري هنا كي بحث عن مدرسة بك يعني تديت او مدرسة الحردري كردستاني هبون حطاني صالي بيجن بينجيج يعني عمود يجي هبون مثلا بلي حجري فقال عمود ملا هبونا عقيدة إيماني تتخندن خاني تتخندن كتابة نحو صرفي وإملاء وان تتخند لي جسالي شستي فردت باورتكم لوان درانا ما هنا لا اف قلتنا تبحثا كنت بحثا نهاتك بلي از نهار بيجن بيج حزر تبي 10,000 فقيه هنا يو بيج حزر حد هنا الولد بيج حزر اما التلو تاني حزر حب زيدت هنا التلو هنا النورشيني هنا الاوخيني هنا الدورات قندي ديار بكري هنا الدورة اورفاي هنا الاسطنبولي هنا يعني مدرسه طبيب نبتارز يعني بيجي بينا كي تشكرنو تيرا ودنو سواكا ام بيجن دبستان نبي تارزيه بك دايره ام بيجن حفت حب فقيت ده فقيت انا سيقاتات بيس فقيت انا بي تارزيه وبوصولا ام بيجن ولاتي ما كردستاني وصولا بري ملايما ويدر سواندن ددن او فقيانا طبي وك بريجي يعني هيجي هنا واصالي داويندا زياده ترجبنا واصالي داويندا اوانا دا تشتي كتابي كلاسيك تينا خوندن كتابي كلاسيك ام بيجي مثلا نوباري دخين النهج الانامي دخين وقت كتاب ريزي يعني درس كتاب در كتابة درسية فانا إجا دورات عم بيجن بلي تدي ملاي منا وقتا درسا فقيه دلان كتاب عربي باناجي بكرديش وانا شيلو فهذا الكلام كردي تقولن وجبروي إنساني كان بيجن نكرد باناجي كردي هندبو أش قال لك إنسان الناس تكم على قوم تركن بجبلكم مدرسة دا خندنا مدرسة كردستاني دا مانا سالي بريدا نها كردي تزانت تركن كرد يعني كاشي جارا كم انسان هنا كو مثلا ترك من او كردي بزانبن يعني شنو اللي بيقدر يعني بيجن 10 سال خونديه 5 سال خونديه سيداي ويجرب كردي شيروفكري او تشتا وكردي ويا من برسا زمان وراس نفيسيني كربا يعني مثلا دارو دورين الباكر كرداغو وشان ذكرن بيت دارو دورين
سیاسی بوون تفگەرا سیاسیا کوردی باکوور و دەستگەهێن وان و سازیێن وان تم بەحسا مەسەلە جەلادەت بەدرخان وەک لێڤەگەر خوار دکردن و هەوارێ و نزانم چاوە یعنی هینێکی کێم زێدە های وانش هەف هەبوو ئەف دەستگەهێتن مە ji بۆ نوبهارê behsa der û dorên İslamî kir der û dorên din kir got hinekî yanî ne ji wan der û dore taybetiya nûbiharê ji hinekî divir deyê ji hêla zimên û rastnivîsînê ve we û van dezgehên Kurda ê li Bakur ê got bêtir siyasî bûn ro hayê we ji hevdû hebû we heman rast nivîsîn bi kartanî wen jî mesela Celadet Bedirxan û hewarê li cem we mesele çawa dimeşiya we di nav xwe de li ser pirsgirêkê rastnivîsîna Kurdî çawa çareser dikirin Yani destpêka me nûbiharê da jî zaten me wisa qerar daye ku em ji derdorê Kurda û ser îmlayê ser rêziman em ji wan qet cihê nebin. Yani ew çawa em bêjin rêyekî çawa didin berxwe em ê jî wana îtîfaq wisa em ê hereket bikin me wisa hereket kiriye. Eger rexnê me hebin tabî tabî ji uslûba me ji gotinê me xuyayek ku em bê ji ku derê em tên em behsa çi tişî dikin. Cana tabîrên İslamî tabîrên tiştê ku em bêjin li cemmetiyên nivîsan tên gotin wana di kovarê me de kitêbê me da derbas dibin feqet alî îmlayê da em ji bi derdorê Kurda ra têkiliya me tim û tim hebûye. Salên nodî da jî zaten wexta em bêjin derdorê Kurda dest bi weşangeriyê kirin em wan ra me hereket kir û gelek cara em hatin cemhev me pevra em bêjin ser rêziman li ser ziman û li ser em bêjin awayên nivîsandinê me qerarên hev bişk yani pera bişirkatî me ev kara em bêjin biryaristanîn û biryara em xwedî derketin em bêjin em ê vî şeklî binivîsînin me wisa qerar da û ew biryara me pêk danî yani heta niha jî em pêk tînin îja ji ber vê em bêjin yani gelek cara wê demê salên nodî da hinek weşanxane û kovar hebûn em dihatin cemhev li ser ziman yani me biryarê pevra dida û me biryarê ku em ê şeklî binivîsînin me jî ew yani em ji wî ewkî neqet yani ticarî feqet tabî uslûba me rexnê me hebûne jî ji ber ku em bêjin em xîtabî gelekî dikin ew gel gele her insanê ku radibin Kurdî dinivîsînin gelek aynî elfabê bikarbînin ne ku rexnê me lêtine rexnê me hene bîro baweriyê dînî bin siyasî bin cidan lê dawiya dawî elfabê yek e yani milleteke elfabê ez ê behsa tiştekî bikim ê behsa tiştekî dibike ama aynî elfabê gelek bikarbînin belê ma got ez pirsa niha di nav destê we de yan ji weçanên nûbiharê çi heye çi tune ji bo nûbiharê tiştekî taybet heye tuneyê li ber destê we niha çi heye ji bo dema bê dema nêzik belê wenda çerheb pirtûk destê me de hene yani bek min got çerheb em bêjin klasîk hene em ê wana çap bikin amadeyiya wan em dikin û em bêjin her zaten ji mara nûbiharê nihal pêşiya me em ji mara dawîn em niha wê jî amade dikin kovarekî me de heye nûbihara akademî û kovarekî bi hekeme cara yekem Tirkiyê çap bûye bi Kurdî yani zaraveyê Kurdî hemî em bêjin Soranî, Zazakî, Kurmancî çi zimanî var em wî şeklî em datînin û îngilîzî gotarên ku ji hekema derbas dibin ji mara wî duyan niha em amade dikin çi hişt got bifikirin tiştekî wiha bikin pêdiviya wê çi bû gelo yani kovarên bi hekem di gelek zimana heye Tirkî jî bi Erebî zimanî îngilîzî gelek dinyayê kovarê wisa hene ev valayek bû yani gor qenata me me got pira Kurdî jî meqalên ilmî û akademîk bên nivîsandin û vana ji hekema û ji hinek însana derbas bibin însanê akademisyen û derbas bin piştî bên weşandin yani her çiqas niha nûbarê da ji cana meqalê akademîk hene feqet ne hek koverek bi hekeme îja ji ber wê ew valayê hebû me got ew valayê em dagirin ew hevalê ku em ê jî vî karê dikin jî ez bixwe ez nakim yani hevalê din dikin hevalê ku di zanîngeha Artuk têda hevalê me hene wana edîtoriya vî kovarê dikin tenê em ji wan ra alîkariyê dikin ji bo çapê û ji bo çapê amadekirina çapê ewana wî edîtoriya vê kovarê dikin belê bi hêviya berdewamî û serkeftinê gelek spas bû hatina te ya bernamê Silêman û cara yekê yani ti mêvanê me û ez bawer dikim wê ne cara dawiyê ve belê ez ê naçim televizyona ama serçava gelek spas bû hatina te spas bo jî temaşevanên hêja heta bernameyeke din hûmîn xêr û xweşiyê de bi xatirê we